Hari itangazo rikomeye kandi ritunguranye cyane muri mugoro ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere 2026 riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri village Urugwiro, ibiro bya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbere yuko ngaruka kuri iryo tangazo, reka mbanze mbabwire ko iyi nimwe mu nkuru zikomeje kugenda zigarukwaho n'abantu batandukanye ndetse zatunguye abantu. Ni inkuru ivuga yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bihugu bya Afurika bifite igisirikare karabutaka muri 2026. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyashyizwe mu 10 bya mbere bikomeye cyane muri Afurika muri uyu mwaka 2026 nk'uko urutonde rwa Global Firepower 2026 rubyerekana. Muri Afurika, urutonde rwa 2026 rwa GFP rugaragaza ibihugu 38 bifite igisirikare gikomeye hashingiye ku bushobozi bwa gisirikare bukuyemo umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingengo y'imari, ubushobozi bwo gutanga ibikoresho naho igihugu giherereye. Urutonde ruyobowe n'ibihugu bimaze igihe kinini cyane byarashoye byinshi mu gisirikare, aribyo Misiri ya mbere ikurikiwe n'ibihugu bya Algeria, Nigeria, Afurika y'Epfo, Ethiopia, Maroc, Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudan ndetse na Tunisia. Urutonde rugaragaza uburyo ibihugu bitandukanye byagiye kandi bishora mu gisirikare no ku byago by'umutekano byagiye bihura nabyo mu karere kabyo. Umwanya wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rutonde mu isuzuma rya 2026, Repubulika Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya 8 muri Afurika ndetse no 64 ku isi. FARDC yagumye kuri umwanya imazeho imyaka myinshi, mu gihe ingabo zayo kandi zimaze imyaka 4 zikubitwa amava n'amajya n'inyeshyamba za 23 zayirukanye mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rugaragara kandi kuri wa rutonde cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi. Isi muri 2026 ibihugu bifite igisirikare gikomeye cyane isi iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde na Korea y'Epfo. Nanone byari bitanu bya mbere mwaka ushize 2025. Muri mwaka Ufaransa bwazamutse ku mwanya wa 6 bugakurikirwa n'Ubuyapani bwa 7, hakaza Ubwongereza, Turkiya n'Ubuyapani bwa 10. Ubudage ni bwa 12 mu kugira igisirikare gikomeye, Israel ni ya 15, Iran ya 16, Ukraine ni ya 20, mu gihe Korea ya ruguru ari ya 31 nk'uko urutonde rukomeza kugenda rubigaragaza rwa GFP. Hanyuma mbere gato ko tujya kuri tangazo riturutse mu by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda village Urugwiro, kugira ngo dusobanukirwe neza ibibera muri Iran uyu munsi, ni ngombwa kwirinda kwireba mu ndorerwamo imwe. Si ikibazo cy'ubukungu gusa, si n'ikibazo cy'idini gusa, kandi si n'ikibazo cy'ibihano mpuzamahanga byonyine, ahubwo ni ikibazo cy'urusobe cyangwa se crise structurelle gishingiye ku mateka maremare ya politike, ku miterere y'ubutegetsi bwa none theocracy, ndetse no ku muco w'igihugu ufite imizi mu gutera imbere mu bukungu bukomeye cyane mu mateka y'isi. Iryo terambere ryasize kandi mu mitekerereze y'abanya Iran imyumvire ikomeye cyane y'ishema ndengabandi cyangwa se fierté excessive. Nubwo imvururu zigaragara zishingiye hanini ku kwiyongera ukabije ku bukene, hari n'ikibazo cyo kurambirwa imyemerere y'agahato yishyirwa mu bikorwa ry'ubutegetsi bw'idini, hamwe na politiki idatanga icyizere cy'ejo hazaza mu ruhando mpuzamahanga ndetse no ku mutekano urambye w'igihugu. Nyamara byose ntibigaragaza ko leta ya Iran iri hafi gusenyuka byihuse, ahubwo bigaragaza ihangana rihishe tension latente hagati ya leta n'idini, abaturage bashaka kandi bwisanzure, ubutabera n'imibereho iboneye. Icyakora imbaga nini cyane y'Abanya-Iran ihuriza ku kintu kimwe gikomeye: kwanga ko amahanga yivanga mu bibazo byabo no kwanga ko umuti w'ibibazo by'imbere uturuka hanze y'igihugu cya Iran. Icya mbere, ubutegetsi bwa theocracy, ububasha bukomoka ku Mana. Iran yita Repubulika Islamique, bikaba ari byo bigira leta ishingiye kuri theocracy, bivuze ko ububasha bwayo bukomoka ku Mana, légitimité de droit divin, aho gukomoka ku bushake bwa Rwanda, légitimité populaire. Hanyuma ibi bishingiye ku myemerere ya Islam Shia, cyane cyane ku nkingi ebyiri z'ingenzi: imamat, igitekerezo cy'uko imam ari umuyobozi wihariye uhuza Imana ndetse n'abantu, kuko nk'uko byemerwa ari we hantu Imana yigaragarizamo, espace de manifestation des attributs de Dieu. Hanyuma indi nkingi ni wilayat al-Fakir, ni igitekerezo cy'uko mu gihe imam wa 12 ari mu bwisho, abanyedini ni ukuvuga fukaha bayobora mu izina rye nk'abamuhagarariye ku isi, ari naho bakura ububasha n'ubudaheranwa bwabo.
hanyuma muri system idini riva mu rwego rwa spirituality rigahinduka ingengabitekerezo ya politike. Ukwemera ni kuba kukiri ku bushake bw'umuntu ku giti cye, ahubwo bihinduka itegeko rya leta. Aha niho havuka ihangana rihoraho hagati y'ubutegetsi bwa leta, idini n'abaturage, kuko ubwisanzure bwo gutekereza ndetse no guhitamo bifatwa nk'ikibazo cyo kwigomeka kuri politike. Civilisation perse n'imizi y'ikundagihugu, nationalisme inaniye. Iran ntishingira kuri Islam gusa, ifite amateka maremare ya civilisation perse. Yigeze kandi kuba imwe mu mpugu zikomeye ku isi ya kera, igenzura ibice binini cyane by'isi mu bihe byayo by'ubukomere. Uyu muco wa giperse wagize uruhare rukomeye cyane mu mico ndetse no mu madini yo mu karere. Igitekerezo cy'Imana imwe irema kandi kiyobora gikomoka muri Zoroastrisme mbere y'idini rya Kiyahudi. Hari kandi iyandikwa rya Bibiliya ya Kiyahudi nyuma yo kubohorwa n'umwami Cyprus wa kabiri mu mwaka muri 535, ubwo yabohoraga abayahudi akabaha uburenganzira bwo gusana no kongera kubaka hekalu. Amateka ya Gikristo aho l'image bavugwa mu ivuka rya Yezu bari abapadiri mu idini ya Zoroastrisme n'ishingwa ndetse n'isobanura ry'inyigisho za Islam, cyane cyane kuva mu kinyejana cya 8 cya 10, harimo no guhindura no gusobanura filozofi y'Abagiriki mu Cyarabu. Iyi nkuru nzayigaruka amakuru yacu ari imbere. Reka tugaruke kandi ku nkuru nk'uko nabivuze mu itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, mbabwira ko Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye Perezida wa kaminuza ya Yonsei Professeur Dong Supion n'itsinda bari kumwe bagirana ibiganiro by'ibanze ku gushimangira umubano hagati y'u Rwanda n'iyo kaminuza. Village Urugwiro ni biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko ibiganiro byabaye kuri 27 Mutarama 2026. Ibiro by'umukuru w'igihugu byakomeje bivuga ko kuri iki gicamunsi muri Village Urugwiro Perezida Kagame yakiriye Perezida wa kaminuza ya Yonsei Professeur Dong Supion, Vice Perezida ushinzwe ubushakashatsi Dr. Woon Young-lee n'itsinda bari kumwe. Ibiganiro byabo byibanze ku gushyira imbaraga mu bufatanye bwa kaminuza ya Yonsei n'u Rwanda binyuze mu guhanahana ubumenyi, ubushakashatsi ndetse no kubaka ubushobozi mu burezi. Kaminuza ya Yonsei ni imwe muri za kaminuza zikomeye cyane kandi zizwi cyane muri Korea y'Epfo, ikaba iherereye i Seoul mu murwa mukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo. Yashinzwe mwaka w'1885, izwi cyane kubera ireme ry'uburezi, ubushakashatsi buhanitse n'ubufatanye mpuzamahanga. Yonsei itanga amasomo atandukanye arimo ubuvuzi, ubucuruzi, siyansi, ikoranabuhanga n'imibereho y'abantu, kandi ikorana n'ibihugu byinshi mu rwego rw'amasomo n'ubushakashatsi. Ubufatanye bwayo n'u Rwanda bwaganisha kuri byinshi ndetse kandi byasiga umusingi ukomeye cyane ku burezi bw'u Rwanda. Kubijyana n'ubushakashatsi, kaminuza Yonsei yafasha mu gukora ubushakashatsi mu nzego z'iterambere ry'uburezi, ikoranabuhanga n'imibereho. Repubulika ya Korea ni kimwe mu bihugu bisanzwe bikora neza n'u Rwanda. Muri Nzeri 24 u Rwanda na Repubulika ya Korea byasinye amasezerano ajyanye no kurinda abantu gusora. Kabiri, Double Taxation Avoidance Agreement. Muri Kanama 2023 nabwo ibihugu byashyize umukono ku masezerano yerekeye inama za politike agamije guteza imbere ibiganiro bya politike n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi n'ibindi, binyuze mu bufatanye bwa leta y'u Rwanda n'ikigo cya Korea y'Epfo gishinzwe iterambere mpuzamahanga KOICA. Ibihugu byombi kandi byubatse imikoranire mu ngeri zitandukanye zirimo n'uburezi, aho abanyeshuri kandi bakunze koherezwa muri Korea y'Epfo kuvoma ubumenyi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma tuve kuri iyi nkuru mabwire n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwira ko andi makuru aravuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ivan Butera yatangaje umubare w'Abanyarwanda bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe wagabanutse ugereranyije n'imyaka 5 ishize, aho byavuye kuri 20% muri 2018 bigera kuri 18.6% muri 2025. Muri rusange ibibazo byo mu mutwe biterwa n'agahinda gakabije byavuye kuri 11.9% bigera kuri 9.1%, biterwa n'ihungabana byavuye ku 8% bigera kuri 3%, mu gihe biterwa n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge byiyongereyeho biva kuri 1.6% bikagera kuri 2.4%. Abafite uburwayi bw'igicuri bungana na 3%, abafite uburwayi bwa bipolar disorder burangwa no guhindagurika kw'amarangamutima bangana 0.4%, abafite kandi ibitekerezo biganisha ku kwiyahura ni 0.9%, indwara z'ububata bwo gukoresha ikintu runaka ni 0.8%, agahinda gakabije ni 9.1%, ihungabana ni 3.3% n'izindi ndwara. Yagize ati icyegeranyo turacyanoza neza
ariko mu mibare y'ibanze tumaze kubona nuko imibare yavuye kuri 20% impamvu kandi zigaragazwa nk'igabanyuka ryazo n'imbaraga tugenda dushyira kandi muri serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe. Akomeje avuga ko ubufasha buhabwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse babakomokaho na gahunda zo gutanga ubufasha mu by'ubuzima bwo mu mutwe mu mashuri bigaragara ko zagiye zitanga umusaruro nubwo hari byinshi byo gukora, ariko urabona ko ati twageze kuri 18.6%. Dr. Vabutela yavuze ko mu Rwanda impamvu zitera ubwiyongere bw'indwara ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe zikubiye mu bintu bigera kuri 3 by'ingenzi. Icya mbere nagenda gakabije bitewe n'amateka y'igihugu cyacu, ariko naho turabona ko hari bigenda bihinduka. 2018 twari kuri 11.9%, ariko umwaka ushize byaragabanutse bigera ku 9.1%. Ibindi ni nk'ihungabana kandi rya nato. Icyo gihe muri 2018 kandi twari kuri 8%, ariko ubu tugeze kuri 3%, byagabanutseho 5%. Umubare wiyongere n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge ryavuye kuri 1.6% rikagera kuri 2.4%. Aho niho rero tuduhagaze ati ku bigendanye n'impamvu abanyarwanda bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Yerekanye kandi ko igice kinini cyane cy'abanyarwanda gifite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange usanga ari abantu bakuru bafite imyaka iri hagati ya 46 na 55, kuko bagize kimwe cya kane cy'abafite ibibazo byo mu mutwe bingana 25%, bafite 33 na 45 bangana 24%, aho iri hagati ya 56 na 35 bangana 23.6%. Ku rundi ruhande rw'urubyiruko abafite imyaka iri hagati ya 23 na 35 bagize 18.2%, abafite imyaka iri hagati ya 19 na 25 bangana na 13.7%, mu gihe abafite imyaka iri hagati ya 10 na 18 bagaragaweho n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bangana na 8.7%. Minisitiri Dr. Vabutela yasobanuye ko kuri ubu serivisi z'ubuvuzi zitangwa mu Rwanda zihera ku bajyanama b'ubuzima bakaba 60,000 bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu midugudu, ariko ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hagiye hari n'ibitaro ati byihariye bitanga izo serivisi ndetse na 80% by'ibigo nderabuzima bifasha mu gutangirwaho zimwe muri zo. Imiti nayo yagiye yongerwa, aho kuri ubu ku bigo kandi nderabuzima hariyo ubwoko bw'imiti 14 naho ku bitaro ariyo ubwoko 20. Yanavuze ko u Rwanda rwatangije serivisi yihariye itanga ubuvuzi ku bafite ibibazo by'agahinda gakabije gashobora gutuma biyahura cyangwa se bafite uburwayi bukabije, icyo twakwita ketamine clinique mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho bakoreshwa umuti wa ketamine. Depite Mukayiranga Muyango Sylvie yabajije niba gukoresha umuti wa ketamine mu kuvura abantu bidashobora kandi gutera izindi ngaruka zikomeye cyane, ko ari umuti wakunze kwifashishwa mu buvuzi bw'ingamiya. Umuyobozi w'ishami ryita ku buzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Dr. Gishoma Darius yasobanuye ko uwo muti nta kibazo, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko wakwifashishwa mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Ati nibyo yatangiye ikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo, ariko imaze imyaka igera kuri 20 itangiye gukoreshwa mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, kuko basanze ifite ingaruka nziza tutabonaga ahandi hakozwe inyigo nyinshi. Ati iza no kujya mu miti yemewe gukoreshwa mu bindi bihugu no mu Rwanda isanzwe iri ku miti yemewe, turi kubikorera ubushakashatsi. Abantu bari muri iyo gahunda hari nk'ababaga abagerageje kandi kwiyahura, ati nk'inshuro 3 cyangwa se 4 ugasanga imiti isanzwe dufite ugasanga ntacyo ukoze. Yavuze ko kuwukoresha biri kugenda kandi bitanga umusaruro, kandi ko hazakomeza gukora ubushakashatsi kuri uwo muti, akaba rero ari byakunze kugenda bigarukwaho.